pale akai urang handi jenkeun ke ulama ada pina yang behekeun dijun kalengdung ulama kadang nyankeun bije urang bayi lebeng asai mula bayi lebeng asai mula. Dengai bang lon peingat beleuheun ngan ulama ke ulama nejeun obat baalamat kena celaka ke abanyo jeun emat sabah saat nepretema wate tubuh kasekarat han selamat iman lam dada pale ulu benteng bamu kalenghan dilangga pale akai urang handi jekeun ke ulama ada pina yang behekeun dijun kalengdung ulama kadang nyankeun bije urang bayi lebeng asai mula bayi lebeng asai mula. Akhir masa kiamat le umat puji ulama lam hadisna le beringat baalamat Tuhan bibala yang kefon Nabi peringat gadah berkat bausaha tami tanah rata tempat han berkat awate kana pale ulu benteng bamu kalenghan dilangga pale akai urang handi jekeun ke ulama ada pina yang behekeun dijun kalengdung ulama kadang nyankeun bije urang bayi lebeng asai mula bayi lebeng asai mula. Yang kedua nepeingat yang zalim tan jauh marah kerayaan hana diingat juatan di sebasinga demakune bala rayata oh sekarang Tuhan penyata lidahan roh syahadat dan bajutat iman dan tabah